Savremeni štampani i digitalni udžbenici Vulkan znanja. Srpski izdavač udžbenika, deo Vulkan izdavaštva. Domaći autori, profesori i nastavnici sa višegodišnjim iskustvom u nastavi. Štampano u Srbiji. Za nove generacije. Vulkan znanje za najbolje obrazovanje. Dobro večer. Dobro večer, dragi kolege. Dobrodošli na webinar izdavačke kuće Vulkan znanje. Večeras ćemo vam predstaviti udžbenike tehnike i tehnologije, ceo serijal od 5. do 8. razreda. Moje ime je Rada Marković, ja sam koautor udžbenika za 7. razred. Nakon mene predstavit će se kolega Zoran, potom Dubravka, a na kraju autori kompleta materijala Miloš Papić i Dalibor Čukljević. Što se tiče udžbenika izdavačke kuće Vulkan znanje, naši udžbenici, odlikuju se odličnim dizajnom. U udžbenicima su istraživački zadaci koji su provereni u praksi. Imamo detaljno objašnjenje nepoznatih reči, tako da su udžbenici prilagođeni učenicima i njihovom jeziku. Nakon svake lekcije imamo proveru znanja, korisne savjete za učenike, linkove i zanimljivosti koje približavaju svet tehnike učenicima, kao što je recimo Tehnopedija. Za one koji se budu odlučili za naše udžbenike, za nastavnike u prvoj godini korišćenja, nastavnici dobijaju udžbenik, potom digitalni udžbenik, priručnik za nastavnike, pedagoški dnevnik i poster za učionicu. Oni koji su koristili prethodnih godina znaju da su posteri veoma dobro kvaliteta. Što se tiče priručnika, sad ću malo to da približim, da se bolje vidim. Nadam se. Evo ga. Priručnik sadrži metodički priručnik, potom predloge godišnjih planova i mesečnih za nastavnike, predloge dnevnih priprema, primjere 15-minutnih testova za proveru znanja. Ovo se možete preuzeti sa sajta ili prilagoditi svojim potrebama. Potom nastavni materijal za individualizovane i prilagođene za IOP učenike za 7. i za 8. razred. Što se tiče udžbenika za 5. razred, trenutak, evo. Ovaj udžbenik možete da sljedeće godine birate na 4 godine, a možete ga izabrati i ove godine. Udžbenik za 5. razred je rađen po sličnom principu kao što su udžbenici od 6. do 8. razreda, sličnog dizajna. I sad potom imamo savremen dizajn, izuzetno bogata likovna oprema kao i aktualni sadržaji. Jezik kojim je prezentovan udžbenik je vrlo razumljiv i prilagođen učenicima od 11 godina. Potom u udžbeniku se nalaze autorski tehnički crteži, fotografije koje dodatno obogaćuju rukopis udžbenika. I na kraju svake cjeline se nalaze testovi za proveru znanja. Svaka nastavna jedinica na kraju sadrži zadatke koji su različitog tipa i težine i oni se mogu koristiti i za proveru znanja. Sada ću da vas prepustim kolegi Zoranu koji će vam predstaviti udžbenik za 7. razred, šta je u udžbeniku nešto i dodato u odnosu na to što je promenjen malo plan. Evo, kolega Zoran, izvolite. Dobro večer svima, pozdrav i od mene. Zovem se Zoran Luković, radim u osnovnoj školi dr. Dragiša Mišović u Čačku. Zaposlen sam u osnovnoj školi nekih 16 godina. Prezentovat ću vam sada udžbenik za 7. razred, pa ću podeliti ekran sa vama.
I dok budem pričao, ja ću polako listati udžbenik, par lekcija iz tehničke i digitalne pismenosti. Prvo što mogu reći jeste da je udžbenik pisan jednostavnim jezikom iz višegodišnje prakse autora i omogućava učeniku da u svom životnom okruženju praktično primeni znanje i odgovori na pitanje čemu služi znanje koje sam stekao. Visok nivo međupredmetne povezanosti na konkretnim primjerima omogućava učenicima da povežu znanja iz drugih predmeta sa tehnikom i tehnologijom. Udžbenik je pisan po novom planu, po novom programu nastave i učenja i u potpunosti je zasnovan na nastavi orijentisanoj na ishod. Kao što je rekla koleginica Rada, udžbenik ima bogatu aparaturu koju ste sada, nadam se, mogli da vidite. U udžbeniku ima preko 400 originalnih crteža i fotografija, kao i mnogo primjera za vežbanje, kao što je jedan od njih na ekranu ispred. Što se tiče različitosti našeg udžbenika u odnosu pa i na sve druge Vulkanove udžbenike, razlikuje nas to što na kraju svake lekcije imamo čime možeš da se baviš. Znači, to je jedan deo koji služi učenicima da ih polako uvodi u svet rada, znači da na kraju svake lekcije piše zanimanje koje ima veze sa nastavnim sadržajem lekcije koja je pisana. Inače, što se tiče izmena, imali smo 2 izmene, udžbenik se već koristi, mi za sad imamo vrlo pozitivna iskustva. Ja ću vas zamoliti da na kraju naše prezentacije, ukoliko imate nešto da nam sugerišete, slobodno pišite u komentarima. 2 lekcije su, jedna lekcija je dodata, jedna lekcija je u potpunosti promenjena, a to je zanimanje oblasti proizvodnih tehnika. Prethodno je bila zanimanje oblasti mašinstva. U ovoj lekciji za zanimanja u oblasti proizvodnih tehnika i tehnologija akcenat jeste stavljen na zanimanja u oblasti proizvodnih tehnika i naglasak je na zanimanjima kojima učenici se mogu baviti u vidu zanata nakon završene srednje škole. Deci se znači usmerava pažnja na učešće u proizvodnji i usavršavanje kroz praktičan rad. Na kraju, sad kad smo već ovdje, ja ću vam pokazati kako izgleda jedan naš test znanja koji se nalazi na kraju svake nastavne oblasti. Druga lekcija koja je, kao što znate, nova u 7. razredu jeste veštačka inteligencija i u toj lekciji znači mi smo mogli da odaberemo da stavimo veštačku inteligenciju, tehničku digitalnu pismenost ili na kraju resursa i proizvodnje. Opredelili smo se za tehničku i digitalnu pismenost i lekcija se odmah nalazi posle M-bot robota i u ovoj lekciji znači lagani uvod kroz priču o tome šta je inteligencija i koje vrste inteligencija postoje. Zatim se govori, prelazi se na veštačku inteligenciju i početak razvoja veštačke inteligencije, o prvim računarima i prvim robotizovanim mašinama. Zatim je uzrast učenika je približena veštačka inteligencija kroz reklame pretraživanih proizvoda na internetu ili kroz društvene mreže i objavljivanje postova, odnosno objava osoba čiji se profili najviše pregledaju. Zatim je objašnjeno mašinsko učenje, odnosno učenje kroz iskustvo i čijom je primenom usavršen Google prevodilac, ali i primjena mašinskog
jezika kod neželjene pošte, odnosno spema i kod autonomnih vozila. Ono što, da kažem, je poznato đacima, to je da ovde dodatno objašnjeno, znači ta nepoželjna pošta sa nekih nepoznatih adresa koja ide u spam folder. Zatim, kao što ste videli, malo preobjašnjena tehnologija za prepoznavanje lica, ali i za virtualni glasovni asistent i optičko prepoznavanje glasova. Na kraju se govori o autonomnim vozilima, ali i internetu inteligentnih uređaja i pametnim uređajima, pametnim kućama, pametnim gradovima, pametnom zdravstvu, pametnoj industriji, inteligentnim transportnim sistemima i o pametnoj poljoprivredi. Inače, pomenuo sam malo pre da se kroz ovu lekciju provlače i roboti, a detaljnije nešto o robotima se nalazi lekcija pri kraju oblasti resursi i proizvodnja, to je pojam, vrsta, namena i konstrukcije robota. I takođe mi smo se opredelili kada smo pisali lekciju da uradimo jedan model mini robota, znači između pogonske mašine i mi smo se opredelili da prikažemo jednog mini robota. To je jednostavan robot koji je vrlo jednostavno napraviti. Učenici su, da kažem, oduševljeni sa ovom idejom, a vrlo malo materijala je potrebno za to. I na kraju dolazi ono konstruktorsko modelovanje, gde su prikazani neki modeli koje će kasnije kolege Miloš i Dalibor detaljnije predstaviti. Toliko od mene. Ja vas prepuštam koleginici Dubravki Petrović. Pozdrav svima. Dobro veče. Ja sam Dubravka Petrović i autorka sam udžbenika Tehnika i tehnologija za 8. razred. Drago mi je što imam priliku večeras da vam predstavim ovaj udžbenik. Pre svega bih htela da vam kažem da je ideja kada smo počeli da pravimo ovaj udžbenik bila da napravimo jedan iskorak u odnosu na uobičajene udžbenike iz kojih današnja deca nemaju baš mnogo volje da uče i ne zapamte baš mnogo. I želja nam je bila da budemo inovativni i da malo izađemo iz uobičajenog šablona, tako da vidjet ćete da skoro svaka nastavna jedinica ima neku ideju kako da gradivo bude prijemčivije našim učenicima. Kratak vodič kroz udžbenik. Znači, na početku svakog poglavlja nalazi se kratak uvod u sadržaje. Nakon naslova i naziva nastavne jedinice navedene su ključne reči. Na kraju nastavne jedinice postoji rezime lekcije, da izdvojimo najvažnije, zatim zadaci za proveru usvojenog gradiva, proverite znanje, zadaci različite težine. U okviru svake lekcije nepoznate reči su objašnjene, znači pojmovi koji se javljaju prvi put, objašnjeni jasno učenicima, i rubrike Zanimljivost više, gde se nalaze neki dodatni zanimljivi sadržaji u vezi sa određenom nastavnom jedinicom, kao i korak više, koji predstavlja dodatne informacije i zadaci za individualni ili grupni rad. Prva oblast, životno i radno okruženje, i prva nastavna jedinica, uvod u elektrotehniku, računarstvo i mehatroniku, je realizovana kao jedan vremeplov
kroz koji će se učenici upoznati sa važnim otkrićima i pronalascima koji su značajne za ove oblasti, pa tako u najkraćim crtama jezikom koji je i objašnjenjima koji su primereni uzrastu učenika je objašnjen Voltin stup, elektromagnetna indukcija, električna sijalica, indukcioni motor, Kupinovi, Kalemovi, radio, televizija, radar, računar, tranzistor, integrisano kolo, mikroprocesor, internet, optički kabel, znači sve do drona i završavamo sa najavom i početkom 4. industrijske revolucije. Sledeća nastavna jedinica zanimanja u oblasti elektrotehnike i mehatronike, ona je realizovana kao predstavljanje stvarnih ljudi koji se bave određenim zanimanjima sa željom da se objasni zaista koji su njihovi dnevni zadaci, koje su to osobine koje ljudi koji se bave određenim poslovima moraju da imaju, šta je to lepo, šta ih je to privuklo da se bave tim zanimanjem i tako upoznajemo Milenu, Nebojšu i Bojanu, koji su znači administrator računarskih mreža, elektromonter mreže i postrojenja, inženjer elektrotehnike smer telekomunikacije iz oblasti elektrotehnike, a iz oblasti mehatronike upoznajemo Srđana koji je tehničar mehatronike, zatim tehničar za robotiku i inženjera mehatronike. Sledeća nastavna jedinica, električne instalacije, opasnosti i mere zaštite, znači upoznajemo se sa elementima električne instalacije, električnim brojilom, šta je to tarifa, osigurači, znači razvodne table osigurači, šta je kratak spoj, šta znači da su provodnici izolovani, a zatim kada se upoznaju učenici sa ovim osnovnim pojmovima, pozivamo ih da urade jednu procenu električne sigurnosti vašeg doma i da odmah primene znači znanje koje su naučili, da odgovore na konkretna pitanja, na primer, da li su primetili da neki osigurač iskače, da li su kablovi pritisnuti namešten, znači sve ono što je važno da bude ispunjeno da bi jedan dom bio električno siguran, da i na kraju da ocene koju ocenu njihov dom zaslužuje u smislu u pogledu električne sigurnosti. Nakon toga znači ide objašnjenje o strujnom udaru i pomoći prilikom strujnog udara. Sledeća nastavna jedinica štednja energije i energetska efikasnost i primjena električnih aparata i uređaja u domaćinstvu. Ovo su teme energetske efikasnosti i obrađivane u prethodnim razredima, ali je svakako jako važna i na njoj treba insistirati da se učenici sa njom sa tom temom dobro upoznaju. A ovde kao štednju energije, kao jedan primer štednje energije, pozivamo učenike da konkretno se uvere da neke mere koje mogu sami da primene u svojim domovima, mogu da vide odmah njihov efekat tako što će posmatrati račun od električne energije, znači na početku jednog meseca i na početku sledećeg, a da umeđu vremenu primene određene mere i dobre navike u upotrebi, na primer, električnog bojlera, mašine za pranje veša, frižidera, sijalica koje koriste u svome domu. No, sledeća oblast je saobraćaj i nastavna jedinica saobraćajna sredstva na elektropogon i hibridna vozila. Ovde su učenici 8. razreda nakon posete sajmu automobila vode jedan zamišljeni razgovor sa Nikolom Teslom i u tom jednom intervjuu koji oni sa njim vode saznaju o osnovnim karakteristikama električnih i hibridnih vozila.
Na kraju lekcije učenici se pozivaju da se podele u 3 grupe, u 3 tima, jedan koji će da zastupa konvencionalna vozila, drugi će biti tim hibridni, treći tim električni i ideja je da pomognu svome nastavniku ili nastavnici tehnike i tehnologije za koju vrstu automobila da se opredeli. Znači, cilj je da se pripreme, da istraže razloge za i protiv i da otvore jednu argumentovanu debatu u kojoj će zastupati svoje mišljenje i uveriti nastavnika da je napravio dobar izbor. Nastavna jedinica električni i elektronski uređaj u saobraćajnim sredstvima je realizovana kao jedan dnevnik rada iskusnog autoelektričara majstora Jove i znači imamo vozilo, konkretnu marku, starost, opis para, obavljene radove i kroz to se, kroz znači, svako vozilo obrađuje se jedan segment električnih uređaja u automobilu. Znači, na konkretnim primerima, blisko životu i onome što se dešava oko nas. Sledeća nastavna jedinica, osnovi telekomunikacija, uz pomoć najosnovnijeg modela telekomunikacionog sistema u najjednostavnijim i učenicima prilagođen način se upoznaju sa osnovama telekomunikacija i znači kako radi radio, kako radi televizija, kako radi mobilna telefonija, mobilni telefoni koje učenici ne ispuštaju iz ruke, zatim šta je GPS, šta je bežična mreža VLAN i znači, kao što sam na početku rekla, tri zadatka uvek postoje na kraju svake nastavne jedinice, različite težine i evo jedan primer je da nakon ove nastavne jedinice učenici primene znanje o GPS sistemu i predlože jednu njegovu primenu u, na primjer, poljoprivredi. Sledeća oblast je tehnička i digitalna pismenost i nastavna jedinica osnovne komponente IKT uređaja. Ona je realizovana tako što imamo dve glavne uloge, vršnjaci, osmaci, jedan dečak koji se jako dobro razume u računare i drugi kome su roditelji odlučili da kupe kompjuter, znači ovaj poznavalac savjetuje svoga druga na što treba obratiti pažnju prilikom kupovine računara i šta je to važno za njega s obzirom na to kako će ga i za šta koristiti, pa se upoznaju sa šta su to performanse računara, šta je procesor, kakav treba procesor da bude, šta je RAM memorija, veličina kolika je potrebna, šta je hard disk, SSD, grafička kartica, kakva za koje potrebe je potrebna, kako se određuje veličina ekrana, rezolucija ekrana, da je važno obratiti pažnju na bateriju, koji su to zatim portovi na računaru koje je potrebno imati i recimo takođe jedan od zanimljivih zadataka bi mogao da bude ovaj treći gde se učenicima zadaje da pripreme specifikaciju za nabavku 10 školskih računara, ali da znači oni imaju različitu namenu, da neki su namenjeni zbornici, a neki kabinetu za informatiku, tako da odmah mogu da naprave razliku u različitim potrebama. Sledeća nastavna jedinica, upravljanje procesima i stvarima na daljinu pomoću IKT, znači internet stvari, Internet of Things, nešto što je već počelo da nas okružuje, a svakako je stvar naše bliske budućnosti i jedan prigodan način da se učenici sa tim upoznaju i da shvate zašto neke određene stvari nazivamo pametnim i imamo poređenja mobilnog telefona i pametnog mobilnog telefona i ostalih uređaja, znači satova i pametnih satova, usisivača, frižidera, zvučnika,
I znači na kraju uvodimo i pojam jedne oblasti koja se ubrzano razvija, a to je internet robotskih stvari koji u stvari predstavlja spoj interneta stvari i robotike. Osnovni simboli u elektrotehnici, počinjemo od prikaza jedne električne šeme i u stvari hoćemo da kažemo da ovu električnu šemu svako ko poznaje simbole u elektrotehnici može da pročita bez obzira kojim jezikom govori i gde se nalazi. Znači, simboli su, i ovde učimo simbole kao u svakom jeziku, prvo one kao u svakom jeziku osnovne reči, ovde učimo osnovne električne simbole i imamo znači dalje predstavljanja osnovnog strujnog kola, otvorenog strujnog kola, rednog strujnog kola, paralelnog strujnog kola sa otpornikom, kratkog spoja, načina kako se postavljaju ampermetar i voltmetar u strujno kolo. Sledeća nastavna jedinica je računarski softveri za simulaciju rada električnih kola. Ovde je predstavljena električna tablica koja se nalazi na digitalnoj platformi Moza Web i znači jedan softver za simulaciju rada električnih kola, jedan od najjednostavnijih softvera gde se znači ovde opisuje kako on funkcioniše i koje su njegove mogućnosti i naravno pozivaju se učenici da isprobaju što više mogućnosti u programu, da kreiraju različite električna kola, kombinuju elemente i u stvari da je to jedan od najboljih načina da se pripreme za praktične vežbe koje im predstoje. Takođe, znači, jasno je da postoje i mnogo složeniji programi za simulaciju električnih kola i za učenike koje više to zanima, uz pomoć nastavnika mogu da se upoznaju i ovladaju i njima. Sledeća oblast, resursi i proizvodnja i nastavna jedinica elektroenergetski sistem je realizovana kao jedna učenica je dobila zadatak da napravi prezentaciju i znači lekcija je osmišljena tako da su prikazani kao slajdovi i tekst koji prati, koji je učenica pripremila da propratite te slajdove. Tako da se učenici upoznaju sa elektroenergetskim sistemom, sa proizvodnjom električne energije, podelom elektroenergetskih izvora i podelom elektrana, prenosom i distribucijom električne energije, potrošnjom električne energije, početcima elektroenergetskog sistema u Srbiji, zatim elektroenergetskim sistemom Srbije danas, elektroenergetskim sistemom Srbije danas, ali znači ovde je prikazan prenosni sistem. Sledeća nastavna jedinica proizvodnja, transformacije i prenos električne energije. Učenici se upoznaju znači, sa radom i podelama hidroelektrana, termoelektrana, nuklearnih elektrana, zatim sa transformacijom i prenosom električne energije, sa znači, transformatorima, transformatorskim stanicama i u stvari nakon ove lekcije moći će i da prepoznaju neke elemente koje viđaju u svojoj okolini i čemu oni služe. Jedan od zadataka je, na primer, da istraže i učenici uz primjenu dodatnih znanja i popune tabelu koje su prednosti i mane hidroelektrana, termoelektrana i nuklearnih elektrana. Obnovljivi izvori električne energije su predstavljeni tako što imamo jednu vest koja je iz medija, ta vest je naravno tačna i, na primer, da je kod Kovina otvoren najveći vetropark na Zapadnom Balkanu sa nekim osnovnim karakteristikama o njemu, a zatim sledi objašnjenje o vetroparkovima i vetrogeneratorima i prednostima i nedostacima korišćenja energije vetra. Znači, postičemo kritičko razmišljanje kod učenika da uoče i mane i prednosti.
Solarna elektrana EPS-a na Tari, Brana Lazići, nakon te vesti ide objašnjenje za solarnu energiju, solarne kolektore, solarne ćelije. Zatim prva geotermalna instalacija u Srbiji u Bogatiću, znači grejanje, daljinsko grejanje na geotermalnu energiju, pa zatim sledi objašnjenje geotermalne energije, prednosti i mane, zatim moderna toplana na biomasu u Priboju, objašnjenje biomase, prednosti i njeni nedostaci i znači objašnjenje o mini hidroelektranama i znači da je u Srbiji već ima preko 100, ali negativan uticaj na životnu sredinu, zbog toga se preispituje njihovo dalje korišćenje. Sledeća nastavna jedinica, kućna električna instalacija, elektroinstalacioni materijal i pribor, je nastavna jedinica iz dva dela koji predstavljaju jednu celinu, a sve se vezuje za ovu šemu trofazne električne instalacije u jednom stanu, koje u stvari, lekcije se u stvari odnose na renoviranje električnih instalacija u jednom stanu i koji su sve koraci koje treba preduzeti i sva objašnjenja vezana za to. Pa se znači upoznajemo sa kućnom električnom instalacijom, da ona može da se izvede kao monofazna trofazna, objašnjenja koja slede vezano za to, znači električno brojilo, povezivanje električnog brojila, glavnih osigurača, table, šema povezivanja trofazne električne instalacije, zatim pribor za instalaciju, onda provodnici, vrste provodnika, zatim u ovom drugom delu se upoznajemo sa instalacionim kutijama i priborom, sa načinom kako se spajaju provodnici u instalacionim cevima i razvodnoj kutiji, kako izgledaju instalacione zone u stanu, kakve znači vrste priključnica, vrste utikača, prekidača, sijaličnih grla, sijalica, znači kompletna instalacija, sve se slaže s onom početnom i uklapa u onu početnu šemu. Sledeća nastavna jedinica, merenje električnih veličina multimetrom, to je ova lekcija predstavljena kao jedno uputstvo koje se dobija uz multimetar i jako je važna ova lekcija zbog toga što zbog primene u praktičnim vežbama koje posle slede. Nastavna jedinica električne mašine je predstavljena kao skup pitanja koje je jedan iskusan nastavnik tehnike i tehnologije dobio od svojih učenika na ovu temu tokom godina, pa se tako učenicima odgovara na pitanje koja je razlika između električnog generatora i električnog motora, kako električni generator proizvodi električnu struju, kako rade igračke, da li se motori jednosmerne struje koriste u operaciji u domaćinstvu, koji tip elektromotora pokreće električne automobile. Sledeća nastavna jedinica, elektrotehnički aparati i uređaji u domaćinstvu, opet pokušavamo da povežemo svakodnevnicu, a to je da znači, se učenici upoznaju sa onim uređajima i aparatima koje svakodnevno koriste, a to je, znači, kupuju se toplom vodom iz električnog bojlera, suše kosu fenom za kosu, oblače čistu odeću koja je oprena u mašini za pranje veša, ispilanu električnom peglom, jedu hranu pripremljenu na električnom štednjaku, a koje se kuva u frižideru, čiste sobu električnim usisivačem za prašinu, zatim podela tih aparata i uređaja u grupe, elektrotermičke aparate, elektromehaničke i kombinovane i kratko objašnjenje kako svi ti uređaji i aparati rade. Sledeća nastavna jedinica, osnovi elektronike, ima za cilj da u najjednostavniji način jasno objasni učenicima uloge otpornika
znači uloge elemenata koje će koristiti u svojim praktičnim vežbama. Znači da shvate koju ulogu ima otpornik, zatim koju ulogu ima kondenzator, zavojnica, dioda, tranzistor, integrisano kolo, znači šta oni tačno rade, naravno na nivou koji oni mogu da razumeju u vežbama koje će praktično raditi. Sledeća lekcija, reciklaža električnog i elektronskog otpada, jedna vrlo aktualna i važna tema. Zamišljena je kao jedan portal koji se zove, koji se nalazi jedan izmišljeni portal Mladi ekolozi Srbije, gde se nalazi vodič za odgovorno odlaganje električnog i elektronskog otpada, gde se odgovara na pitanja šta je električni i elektronski otpad, zašto je važno da se električni i elektronski otpad reciklira, kako se on reciklira, gde može da se reciklira, kako postupati sa baterijama. Učenici treba da nauče i prihvatama, znači jako važne stvari, a kasnije i odmah stvari menjuju. Poslednja oblast je konstruktorsko modelovanje. U prvoj delu imamo jednu kuću dobrih vetrova, takozvanu projekat izrade vetrogeneratora, a pre toga se učenici upoznaju sa poslovnim planom i šta jedan poslovni plan treba da sadrži. Zatim ide izrada ovog vetrogeneratora i dodatak na to je jedna mala poluautomatizacija ovog vetrogeneratora sa dodavanjem mikrobita i upravljanjem osvetljenja kuće. Poslednji deo u konstruktorskom modelovanju je deo koji je dodat nakon što je promenjen program i ubačen novi sadržaj u kome je bilo potrebno upotrebiti veštačku inteligenciju i ovde imamo jedan mikrometrin robota koji se inteligentno ponaša, prati liniju, koristi signalizaciju i izbegava prepreke. I time se završava ova oblast konstruktorskog modelovanja. Na kraju udžbenika je rečnik pojmova i literatura. Time bih ja završila ovo predstavljanje. Hvala vam na pažnji, a sada će kolega Dalibor Čukljević da predstavi komplet materijala. Hvala Dubravka, dobroveče svima. Moje ime je Dalibor Čukljević, dolazim iz Čačka, jedan sam od autora konstruktorskih kompleta, dakle zajedno sa kolegom Milošem Papićem pripremili smo konstruktorske komplete od 5. do 8. razreda. Ono što ću vam ja večeras prikazati, dakle to je uputstvo za, samo sekundu, dakle tehnika i tehnologija 8. razred, uputstvo za izradu praktičnih vežbi uz komplet materijala. Koncept ovog osmačkog konstruktorskog kompleta se malo razlikuje od konstruktorskih kompleta iz prethodnih razreda, jer prosto takvo je gradivo. Ono što je ovde interesantno jeste da je naše konstruktorsko kompleto, odnosno ovo uputstvo je podeljeno u 3 dela, kao što možete vidjeti. U prvom delu imamo gotovo 25 vežbi koje se odnose na elektrotehniku i na elektroniku. U drugom delu vežbi iz programiranja i elektronike imamo 6 vežbi i u trećem delu imamo 3 projektna zadatka. Pre svega, dakle na samom početku mi smo objasnili šta je to ispitna ploča, kako se na nju povezuje izvor napajanja i kako se umeću komponente. Takođe, ukratko smo opisali i upotrebu univerzalnog mernog instrumenta, odnosno kako se povezuje on u strujnom kolu, odnosno redno povezivanje i paralelno povezivanje. Ono što takođe želim da naglasim ovom prilikom, to je da
nastavnici koji se opredele za konstruktorske komplete izdavačke kuće Vulkan znanje u svom kompletu, dakle nastavničkom kompletu, dobijaju i univerzalni merni instrument koji će nam sigurno pomoći u nastavi, dakle prilikom izrade ovih praktičnih vežbi, dakle detaljnije njegovo uputstvo i upotreba objašnjeno je u udžbeniku koji je pisala Dubravka Petrović. Ono što želim sad da vam pokažem, to je ovih nekoliko vežbi iz prvog dela. Konkretno, što se tiče ovih vežbi iz prvog dela, na samom početku je data slika, odnosno izgled urađene vežbe. Ispod toga imamo potrebne komponente, delovi i alat i naravno uputstvo za rad. Pored te slike, tako navedena je i šema strujnog kola koja bi trebalo učenicima da pomogne da pravilno povežu komponente. Ono što je takođe interesantno i zanimljivo jeste da su vežbe različitog nivoa složenosti. U okviru ovih vežbi koje smo mi ovde dali na dnu se nalaze brojni dodatni dodaci koji se mogu rešavati nezavisno od vežbi. Imamo različite vrste zadataka, na primer da učenici precrtaju šemu u svesku, da označe simbole, a zatim da šemu nacrtaju u nekom odabranom softveru, kao i da simuliraju rad strujnog kola u aplikaciji Tinkercad. Ja ću sad ukratko da pređem iz ovog konstruktorskog kompleta, dakle u ovu aplikaciju Tinkercad. Učenici na samom času tako mogu da povežu komponente, ispitnu ploču, taster, otpornik, diodu i tako dalje, da pokrenu simulaciju i da veoma jednostavno, evo ovo je druga ili treća vežba iz našeg konstruktorskog kompleta, strujno kolo sa LED diodom i sa tasterom, dakle kada se zatvori strujni krug pritiskom na taster, LED dioda svetli, dakle ovo je samo jedna od vežbica koja je ovde prikazana u ovoj aplikaciji Tinkercad, veoma je jednostavna za rad. Dakle, to je nekoliko dodatnih zadataka koji se nalaze na kraju svake ove naše vežbice. Zatim imamo od dodatnih zadataka primere gde se traži od učenika da izračunaju pomoću unimera, da izmere jačinu struje, ukupnu jačinu struje u kolu i tako dalje. Zatim tu su i vežbe strujno i kolo i strujno ili kolo. Sad ću da vam pokažem i njih. Dakle, evo vežba broj 12, strujno i kolo, gde smo na kraju vežbe kao dodatni zadatak dodali da na osnovu datih kombinacija pritisnutih tastera učenici popune poslednju kolonu tabele odgovarajućim vrednostima. Dakle, da vam ne pokazujem svih ovih 25 prvih vežbi, veliki je broj vežbi koje smo pripremili, senzor mraka, senzor svetlosti, aktiviranje alarma pomoću senzora i mi sa učenicima već smo krenuli sa praktičnom izradom ovih vežbica i povratna reakcija, oni su veoma zadovoljni kako ovo sve izgleda na časovima, željni su da što više vežbi urade u toku jednog časa. Ono što želim ovde posebno da vam prokomentarišem i da dodam, to je da su vežba na primjer 23 realizacija strujnih kola na osnovu šema. Dakle, ovde tražimo da učenici naprave strujna kola, ali nismo davali detaljne opise, dakle mi im ovde samo dajemo šeme, a zatim na sledećoj da na osnovu datih simbola sami sklope strujno kolo, a u vežbi broj 25, za razliku od prethodne dve, mi smo pripremili da učenici pomoću univerzalnog mernog instrumenta izmere otpornost, zatim da pomoću ove tabele očitaju otpornost i da vide da li se tu eventualno pojavljuje neka razlika. Dakle, to je prvih nekih 26 vežbica koje se nalaze u tom prvom delu. Zatim, u vežbama u drugom delom uputstvu mi smo predvideli da učenici pored ispitne ploče i komponente povežu mikrobit i da ga programiraju pomoću tastera, na primjer da uključuju i isključuju svetleću diodu pomoću tastera A i B, zatim da, to je dakle ta vežbica, da kontrolišu jačinu svetlosti svetleće diode, signalizacija svetlosti mraka, simulacija rada semafora, dakle to je 6 vežbi, jedna igra na kraju pogađanje ugla sa mikrobitom koje smo mi predvideli.
U konstruktorskom kompletu nalaze se i dakle, pored žičanih kratkospojnika i one krokodil štipaljke, tako da učenici mogu bez problema sve to da spoje. Što se tiče projektnih zadataka, osmislili smo takođe veoma interesantne aktivnosti za đake. Na primer, učenici dobijaju, odnosno da jedan produže PGP kabal, da pomoću unimera, kada ga preseku, da sa unimerom provere provodljivost kada spoje, tako da spoje brown sa brown, plavu sa plavom i žuto-zeleno sa žuto-zelenom, da izoluju sa trakom i da posle provere da li su sve to uradili, da li su to sve spojili kako treba. Zatim da nauče kako da povezuju LED traku za rasvetu i na kraju da rastave jednog robota, da iskoriste njegove delove i da prikače mikrobit i programiraju ga da preko njega posle upravljaju robote. Ovo je dakle ukratko prvih nekoliko vežbi iz prvog dela, 25 vežbi, zatim drugi deo i treći, koliko smo sad ukratko mogli da vam pokažemo, da vam objasnimo. Ukoliko imate nekih pitanja, slobodno nam pišite u komentarima. Kažem još jedan put, ukoliko se kolege opredele za konstruktorski komplet izdavačke kuće Vulkan znanje, dobijaju i univerzalni merni instrument zajedno sa ovim elektromotorom, tako da, eto, toliko od mene. Ako imate još nekih pitanja, recite, a ja ću pozvati sad kolegu Miloša Papića koji će vam se obratiti i reći još nekoliko stvari. Hvala. Pozdrav svima, dobroveče. Miloš Papić, profesor Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Evo, pozdravljam vas i ja u ime ovog tima večerašnjeg. Hvala svima na prezentacijama. Ja ću biti koncizan i kratak. Predstavit ću vam konstruktorski komplet za 5. razred i rekao bih još par reči. Primjera radi, Dalibor nije rekao, video sam u pitanjima, što se tiče PDF-a, odnosno uputstva za izradu vežbi. Nastavnici kad se opredele za udžbenike, bilo koji drugi, dobijaju i udžbenik shodno tome kako su se opredelili, znači pored učenika dobijaju besplatan primjerak udžbenika, a što se tiče konstruktorskog kompleta ne dobijaju, ali će dobijati PDF uputstva u elektronskoj formi. Kao što možete na sajtu Vulkan učionice da preuzmete ove globalne planove, operativne pripreme, 15-minutne testove, kontrolne vežbe, tako ćete što se tiče tehnike i tehnologije moći za konstruktorske komplete da preuzmete PDF uputstva. To je jedna stvar. Drugo, evo podelio bih i ja odmah ekran pa da prikažemo neke nove stvari, neke inovacije. Prvo što smo uradili, a to smo već pominjali nekoliko puta, jeste ovaj naš repozitorijum, GitHub repozitorijum, koji je nastao zarad kao zbirka zadataka za Jupyter Notebook iz informatike, ali smo ga onda proširili tako da uključuje sad sadržaje i iz tehnike i tehnologije, odnosno konstruktorskih kompleta od 5. do 8. razreda. Konkretno u konstruktorskom kompletu za 5. razred, odnosno na GitHubu, smo postavili jednu dodatnu vežbu. Vidite, svaki folder ima svoj readme file gde je objašnjeno gde možete preuzeti pripreme baš za taj razred i tako dalje i ostale stvari, neke novine. Ovde smo dodali jednu novu vežbu, ne nalazi se u kompletu, odnosno u uputstvu, ali smo videli da kad se urade sve vežbice ostaje mali deo kartona i shodno sad ovoj opštoj međupredmetnoj kompetenciji odgovoran odnos prema okolini, mi smo od tog dela uspeli da napravimo vežbicu da učenici izrade tangram. Dakle, samo je ostao karton siva lepenka u ovom formatu, 160 x 160 mm, skicirali smo kako učenici treba da nacrtaju ove delove za tangram, zatim da oboje delove iseku i dobijaju slagalicu koju mogu slagati, evo ovde su predlozi životinjica nekih koje mogu složiti kad naprave ovu slagalicu. Ova vežba je, kažem, dodatna i nalazi se na GitHubu, a sve druge vežbe, kao i ova, imaju na neki način upotrebnu vrednost i to potenciramo u projektnom zadatku, mogu se koristiti kao igračke. Većina njih, a neke druge, vidjet ćete kad budem prelistao, imaju konkretni su zapravo i predmeti kao što je futrola za naočare. Što se tiče još nekih inovacija, imamo, u međuvremenu smo oformili jedan YouTube kanal gde su postavljeni svi naši webinari i prezentacije udžbenika, promotivni video tutoriali što se tiče informatike koji se nalaze
video tutoriali u svim udžbenicima informatike i računarstva, a što se tiče konstruktorskog kompleta, evo pustit ću jedan kratak video snimak koji opisuje upotrebu aplikacije Cut List Optimizer, dakle za ekonomično rezanje šperploče i pločastih materijala od pokretanja, pronalaženja te aplikacije preko Google pretraživača do njenog korisničkog interfejsa, sve je objašnjeno šta, gde, kako da se uključi, odnosno unese, da bi dobili na kraju učenici, moram naravno malo ubrzati, da bi dobili skicu, odnosno šemu rezanja ovde šperploče. Rečeno je u uvodnom delu uputstva da otpada treba da bude što manje i da budu obazrivi prilikom rezanja šperploče, ali im dajemo i shodno ovoj digitalizaciji i svim tim trendovima dajemo im i aplikaciju kojom se to može postići, pa ćete vi proceniti da li da ipak oni sami prvo crtaju, uče se tako ili će koristiti ovu aplikaciju. Treća inovacija bi bila GitHub prezentacija, koja je uvezana sa našim YouTube kanalom i GitHub repozitorijumom, gde opet imamo na jednom mestu sve ono što smo napravili i na čemu se nalaze ti dodatni materijali. Ovde je jedan video tutorial, uputstvo za korišćenje ovog GitHub repozitorijuma i imamo stranicu, naravno nama i kontakt, ali stranica sa publikacijama gde klikom na određenu publikaciju, primjera radi konstruktorsko modelovanje, bivate upućeni na ovaj folder na GitHub repozitoriju. Eto, sad bih samo prelistao petački konstruktorski komplet i na neki način rekapitulacija ovoga svega od večeras. Počeli smo s 5. razredom, završavamo sa 5. 5. razred će moći da se bira na 4 godine tek sledeće godine, u proleće 2023. Kao i 8. razred ide ove godine, ali svi razredi i svi udžbenici mogu biti promenjeni, to moram napomenuti i tokom izbornog ciklusa, uz naravno dopis školskoj upravi sa obrazloženjem zašto se udžbenik menja. Eto, to moram da napomenem, tako da možete koristiti ove konstruktorske komplete i za narednu školsku godinu ako učinite tako, ako biste želeli da ih promenite pre ove zvaničnog odabira u proleće 2023. Što se tiče vežbi, samo ću preleteti, oštrač za olovke, vežba broj 1 i takođe slično onome u 8. razredu, ali iako se tamo koncept razlikuje, potreban materijal naveden na početku, fotografija izrađenog modela, pribor i alat koji je potreban za rad i redosled koraka izrade i uputstvo za rad. Naravno, tu idu i radionički crtež i izgled predmeta, sklopni, odnosno montažni crtež, saobraćajni znak, i to vrlo interesantan saobraćajni znak sa jednim postoljem. Treći predmet je slagalica, koja je de facto poput onog tangrama igračka. Zašto bismo plaćali Pino Toys i te popularne danas igračke, Montessori program, ja imam 2 ćerkice pa znam koliko to košta, a to je tako privlačno deci kad mogu da ih naprave starije braća ili sestre za svoje mlađe za mlađe brata ili sestru ovakve neke igračke. Vetrokaz, 4. vežbica, tu imamo i reket za stoni tenis, konkretan predmet. Zatim kožnu futrolu za naočare koju sam već pomenuo, da ne pravimo samo za mlađe bate i seke, možemo i za bake i deke da napravimo neki predmet koji će koristiti, futrola za naočare. I imamo 2 vežbice iz papirnog modelovanja, to je model aviona i leptir od papira, pri čemu smo planirali, to kad budemo završili sve ovo što smo započeli, da napravimo video uputstva kako mi savijamo papir i kako pravimo ove 2 vežbe. Mislim da je to korisno, odnosno 3 vežbe i ovu narednu, a to je privezak od kanapa. Kako pletemo kanap i pravimo privezak, jer mislim da je to kod ovih vežbi veoma korisno, opet malo je inovativno iskorak dalje da se i to nađe na neki način možda čak i u digitalnim udžbenicima, pa kao ikonica u margini, da se odatle pokrene u oblasti konstruktorskog modelovanja. Poslednja vežba, magnet za frižider, od ostataka naravno šperploče, da se izreže jedan deo, da se nacrta neka od ponuđenih životinjica i da se zalepi magnet i prosto imaju magnet za frižider. Tako da je veoma korisno kod ovih školskih sajmo, odnosno izložbi
maketa i modela kao što smo mi napravili u Moravičkom okrugu prošle godine, gde su učenici prodavali ove svoje predmete koje su izradili na časovima tehnike i tehnologije i naravno posle smo humanitarne svrhe prosledili sa prikupljeni novac. Ono što opet i ovde smo naveli jeste da učenici mogu da pretraže internet, web je prepun tih sajtova koji objašnjavaju kako se neke životinjice crtaju, pa ne mora ove od ponuđenih, nego i ovde je na neki način korelacija pretraživanje weba, može i da se nađe na YouTube-u snimak kako se nešto crta, pa da onda to nacrtaju na njihova odluka šta će uraditi. I na kraju projektni zadatak od ideje do realizacije da slično onim bedževima koji se izrađuju u knjizi i obrađeni u knjizi, da urade, samo da ja završim deljenje ekrana, da urade leptir mašnu od drveta. Eto, to je što se tiče ovog svega za večera što smo želeli da vam prikažemo. Sad će se pojaviti u gornjem uglu, na gornjoj strani ekrana, evo ovo crveno dugme za upitnik, to bih vas zamolio da popunite i takođe da pogledate evo kratak video tutorial, odnosno video prikaz o našim digitalnim udžbenicima, a webinari o digitalnim udžbenicima su već bili i imate snimke toga na zvaničnom YouTube kanalu. Pozdravljam vas u ime celog ovog tima, prijatno večer. Izdavačka kuća Vulkan Znanje vam predstavlja najsavremeniju platformu za e-udžbenike. Digitalni udžbenici Vulkan e-znanja u potpunosti prate zahteve današnjih generacija učenika i savremenog obrazovanja. Vulkan e-znanje je obrazovna platforma nastala u saradnji sa kompanijom Mosaic Education. Jednostavna za korišćenje. Mogućnost isticanja sadržaja, podvlačenja i uvećavanja. Više od 1200 3D modela i animacija pomoći će učenicima da lakše savladaju gradivo i vizualno im približiti najrazličitije sadržaje. Ovi modeli sadrže dodatne informacije, kvizove i virtualne šetnje. Na osnovu 3D animacija možete i sami kreirati zadatke za provjeru znanja. Više od 110 interaktivnih tematskih alata i igara koje će sticanje novih saznanja učiniti zabavnijim i interesantnijim. Namenski alati za svaki predmet. Mogućnost dodavanja fotografija, video i audio zapisa. Različiti tipovi testova za provjeru znanja. Na kraju svake lekcije u digitalnim udžbenicima nalaze se interaktivni testovi sa pitanjima i zadacima za provjeru znanja. Učenici odmah dobijaju povratnu informaciju o tome da li su tačno uradili zadatak. Jednostavno pravljenje prezentacija i priprema za časove. Geometrijski alati.
može se koristiti na računaru, tabletu i pametnom telefonu. Svim digitalnim sadržajima može se pristupiti i bez internet konekcije. Vulkan znanje za najbolje obrazovanje.